بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون سیمای شهری پنجکند، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. در تالار خورد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند نشست مطبوعاتی رئیس شهر با نمایندگان وسایط اخبار عامه برگزار گردید. سنه 29 январи سال 2024 نشست مطبوعاتی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه برگزار گردید. در این نشست مطبوعاتی نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه شهر پنجکند، ولایت و جمهوری و همزمان نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت الهام پولازاده اشتراک داشتند. در آغاز نشست مطبوعاتی از طرف دفتر مطبوعاتی رئیس شهر برای نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه مواد اطلاعاتی درباره جنبست رشد اقتصادی و اجتماعی شهر پنجکند در سال 2023 و نقشه وظیفه‌ها برای سال 2024 پیشنهاد گردید. با یک قطار سوال و درخواست‌ها و پرسش‌های خبرنگاران رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده، معاونان رئیس شهر، راهبران واحدهای ساختاری جواب دادند. رئیس شهر با سوال خبرنگاران درباره ساختمان راه آهن پنجکند سمرقند، تامین بازار استعمالی با محصولات کشاورزی ارزان و همزمان همکاری با صاحبکاران اظهار داشت که عین زمان یک گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان با حکومت جمهوری ازبکستان درباره بنیاد راه آهن سمرقند پنجکند فعالیت دارند و طبق لایحه 3 مرحله 3 لایحه پیشنهاد شده است. در صورت تصدیق از طرف گروه کاری دو دولت ساختمان این راه آغاز می‌یابد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده اطلاع داد که سال 2023 در شهر پنجکند استحصال محصولات کشاورزی نسبتاً بهتر بود و ما توانستیم نرخ‌ها را معتدل نگه داریم. همزمان او تاکید کرد که ما با صاحبکاران موفق نه تنها در داخل جمهوری تاجیکستان بلکه با کشورهای خارجی همکاری را به راه ماندیم و آماده هستیم که برای باز هم بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری در شهر پنجکند از امکانیت‌ها و ظرفیت‌های صاحبکاران زادگان شهر باستانی پنجکند همه‌طرفه استفاده نماییم. خبرنگاران با رئیس شهر پنجکند درباره منتظم کار نکردن چراغک‌های راهنمای خیابان‌های مرکزی به نام 2 قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی، باباجان غفورов گذاشتن نام‌های واحدهای ساختاری جماعت محل و کوچه‌ها، تشکیل فاتحه مردم در 2 آرامگاه شهر پنجکند و تعمیر بنگاه طبی در دهه صوفیان سوال مطرح کردند. رئیس شهر اطلاع داد که واقعا ما وقت‌های آخر برای تعمیر چراغک‌های راهنما و به ترتیب درآوردن حرکت در خیابان‌های مرکزی کارهای معینی را انجام دادیم. ما البته کوشش به خرج می‌دهیم که به نام 2 سیمای بزرگ ملت قهرمانان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی و باباجان غفورov نام‌های شایسته گذاشته شود. درباره تشکیل فاتحه‌های عمومی مردمی در 2 آرامگاه رئیس شهر مسئولین را وظیفه‌دار نمود و جهت آغاز نمودن تعمیر بنگاه طبی صدموی در دهه صوفیان جماعت دیهاتی خلیفه حسن رئیس شهر در نزد راهبریت مؤسسه‌های تندرستی دستور سفارش‌های مشخص گذاشت. خبرنگاران با رئیس شهر پنجکند درباره تدبیرهای آبادانی و سازندگی و همزمان برای باز هم زیبای آباد ساختن شهر پنجکند سوال‌های گوناگون را مطرح کردم. رئیس شهر اظهار داشت که ما تمام امکانیت‌ها را برای باز هم آباد و زیبا ساختن شهر باستانی پنجکند در دایره آمادگی به 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گسترش می‌بخشیم. در جریان این نشست مطبوعاتی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده همه اشتراکیان آن را با پیروزی دسته منتخب فوتبال
جمهوری تاجیکستان در جام آسیا صمیمانه تبریک و مبارکباد نمود و اظهار داشت که از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین برای رشد فوتبال و دیگر نمودی بازی‌های ورزشی کارهای مشخص عملی می‌شوند و سال روان او اظهار داشت خوشبختانه دسته فوتبالی سرازم شهر پنجکین در لیگ یکم مسابقات خویش را ادامه می‌بخشد. خبرنگاران درباره بی‌نظارتی در خیابان و کوچه‌های شهر بی‌مسئولیتی بعضی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی اجرا نشدن قرار رئیس شهر پنجکین درباره در ایستگاه‌های معین نگهداری واسطه‌های نقلیات از دهه‌ها وارد شونده پیشگیری تنبشوی و سودای کوچگی سوال‌های مشخص را پیشنهاد کردند. رئیس شهر اظهار نمود که واقعاً این مشکلی تحت نظارت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین قرار دارد و ما در همبستگی با دیگر مقامات برای به تنظیم درآوردن حرکت نقلیات در خیابان و کوچه‌های مرکزی شهر پنجکین بلند برداشتن مسئولیت کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی که پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت این ساختار ایرادهای جدی گرفتند کارهای معینی را عملی می‌سازیم. در جریان نشست مطبوعاتی خبرنگاران درباره تامین آب‌های پلیزی فعالیت مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهر پنجکین کاهش دادن جنایتکاری و دیگر تدبیرهایی که برای رشد جامعه خیلی مهم است سوالها پیشنهاد کردند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده به خبرنگاران اطلاع داد که عین زمان لایحه نیروگاه‌های برقی آبی که در رودخانه زرافشان در همکاری با جمهوری ازبکستان بنیاد می شود آماده است و مرکز نظارت سانیتری و اپیدمیولوژی شهر پنجکین موظف شده است که برای پیشگیری از پنشوی همه گونه بیماری‌های سرایتی توسط در قد راه‌ها و جای‌های ناموافق به مردم پیشنهاد کردن محصولات خوراکه تدبیرهای مشخص را مورد عمل قرار دهند. در جریان نشست مطبوعاتی به دیگر سوال و درخواست‌های خبرنگاران رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده و دیگر مسئولین جواب‌های مشخص دادند. در پایان نشست مطبوعاتی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده باری دیگر به نمایندگان واسطه‌های اخباری عامه برای همکاری و انعکاس رویدادها از فعالیت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین تامین فضای اطلاعاتی عرض سپاس کرد و اظهار داشت که ما همکاری را با کارمندان واسطه‌های اخباری عامه در مد اول قرار می‌دهیم و امید می‌کنم که خبرنگاران برای باز هم بهتر نمودن فضای اطلاعاتی و تهیه برنامه‌ها، گزارش‌ها، خبرها اوید به رشد ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق شهر پنجکین آمادگی به 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همه طرفه سهم خویش را می‌گذارند. گزارش عباس همراه‌ساده، خیام جورایف و شاحسین صالحов. رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده با فعالیت مؤسسه دولتی لیسه کسب تکنیکی شهر پنجکین و قصر پهلوانان سوختی شناس گردید. ادامه این موضوع در گزارش خبرنگاران ما. رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده با فعالیت مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی شهر پنجکین شناس شده از اتاقهای فنی، استاخانه‌های تعلیمی، صنفخانه‌ها دیدن نمود. به رئیس شهر پنجکین اطلاع دادند که مؤسسه مذکور با مقصد هرچی بیشتر جلب نمودن خوانندگان به کسب و هنرهای گوناگون فعالیت نموده. عین حال در این مؤسسه تعلیمی از روی 6 اختصاص
امروز در زمینه صنف 9 و 11 کسب‌آموزی خوانندگان به راه مانده شده، در آن 21 آموزگار و 14 نفر استاد تعلیمی استحصالی فعالیت می‌نمایند. در لیسه مذکور 309 خواننده تحصیل نموده، خوانندگان با شرایط خوبی تعلیم و کسب‌آموزی تامین می‌باشند. صنفخانه‌ها با دستگاه‌های عیانی به اختصاص‌های انتخاب نموده خوانندگان موافق تامین گردیدند که این برای بیشتر و خوبتر و بهتر آموختن کسب‌ها مساعدت می‌کند. رئیس شهر پنجکند خالق‌زاده عبدالخالق با رهبریت مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی شهر پنجکند سپارش داد تا در صنفخانه‌های تعمیر طلب کارهای تعمیری را به انجام رسانیده، در گرد و اطراف مؤسسه نهال‌های آرایشی شنانیده، به تازگی داخل و بیرون مؤسسه توجه مخصوص داده شود. در صحن قصر پهلوانان سعودی رئیس شهر پنجکند خالق‌زاده عبدالخالق با هیئت همراهانش در معرکه نهال شنانی اشتراک نمودند. قصر پهلوانان سعودی سنه 14 اپریل سال 2022 با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان افتتاح گردید. در این انشاءات چاره‌بینی و مسابقه‌های ورزشی گذرانیده می شود. رئیس شهر پنجکند با مسئولان بخش کار با جوانان و ورزش سپارش داد تا جهت برگزاری مشق و تمرین‌ها و به کودکان و نورسان آموختن نوع‌های گوناگون ورزش شرایط مساعد فراهم سازند. ضمن بازدید از انشاءات گوناگون رئیس شهر پنجکند خالق‌زاده عبدالخالق از کارگاه خرد مصالح ساختمانی جمعیت دارای مسئولیت محدودی ام علی که به استحصال شیرش بیناکاری و خاکه پردازگری با نام ثبات مشغول است دیدن نموده با رفت استحصالات آن شناس شد. گفته شد که کارگاه قادر است در یک بست تا 3000 کیلوگرم چنین محصولات استحصال نماید. با مسئولین کارگاه دستور داده شد که به صفت محصولات اعتبار جدی دهند تا آن در بازار مصالح بیناکاری رقابت پذیر باشد. همچنین به ترغیب محصولات کارگاه در شرکت‌های بیناکاری و در بین اهالی توجه ظاهر نمایند. ضمناً مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند با دستور رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده به رشد ساحه صنعت، تشکیل کارگاه‌های استحصالی، جلب صاحبکاران به این ساحه تدبیرهای عملی می‌اندیشد. گزارش صبرین اکرم و ورشا حسین صالحov. ادامه برنامه ضمن بازدید از انشاءات گوناگون در شهر پنجکند رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالق‌زاده با رفت فعالیت مرکز دندانپزشکی شهر پنجکند شناس گردید. مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند برای بهداشت سطح خدمت‌رسانی طبی به اهالی، بنیاد و تعمیر و تجدید مؤسسه‌های طبی، تأمینات آنها با تجهیزات زمانوی تدبیرهای عملی می‌اندیشد. در همین زمینه با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر برای مرکز دندانپزشکی بنای علاهیده زمانوی برای فعالیت 42 نفر طبیبان و کارمندان میانه طب آماده شده ایستاده است. رئیس شهر پنجکند ضمن بازدید از این مرکز با فعالیت آن شناس شده به رهبریت و کارمندان برای بلند برداشتن سطح خدمت‌رسانی، آباد و زیبا نمودن صحن درآمدگاه مرکز و هرچه زودتر انجام دادن کارهای ساختمانی دستور داد. ضمن صحبت با طبیبان رئیس شهر پنجکند خالق‌زاده عبدالخالق قید نمود که رشد و توسعه زمینه مادی و تکنیکی ساحه تندرستی در محور سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر قرار دارد و باعث فرحمندی است که در دایره سفر کاری به شهر پنجکند پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت مساعدت به رشد ساحه تندرستی و بهتر کردن خدمت رسانی طبی به اهالی به ساکنان شهر پنجکند 4 عدد نقلیات مجهز یاری تجلیل طبی و دستگاه و تجهیزات معاصر تشخیصی را تقدیم نمودند و طبیبان نیز باید در جواب به این غمخواری و دستگیری پیوسته حکومت مملکت به ساکنان خدمتی صافدلانه نمایند.
идомаи барномаи иттилоотии пайғом. дар шаҳри босонии панҷакент ба рушди ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷӯҳи махсус дода мешавад. раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода аз манзили истиқоматии чанде аз ҳунармандони шаҳри панҷакент дида намуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент бо мақсади тавсеяи ҳунарҳои мардумӣ, сарҷамъ намудани ҳунармандон, барномаи шаҳрии рушди ҳунарҳои мардумиро қабул намуда, дар ин замина тадбирҳои зиёдеро амалӣ менамояд. раиси шаҳри панҷакент холиқзода абдухолиқ зимни боздид аз ҳавлии ҳунарманди ҷавону боистеъдод Зулфия Каримова бо маҳсули ҳунари ӯ шинос шуд. Зулфия Каримова донишҷӯи курси дуюми коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент мебошад ва дар вақтҳои холигӣ ба истифода аз ашёҳои гуногун сабадҳои гул омода месозад. маҳсулоти ороишии истифодашавандаро аз ҷумҳурии Ӯзбекистон дастрас менамояд ва вобаста ба завқу дархости сокинон навъҳои гуногуни тӯҳфаҳоро тайёр менамояд, ки дар шаҳри Панҷакент харидорони ин навъи ҳунари дастӣ хеле зиёд аст. раиси шаҳри Панҷакент изҳор дошт, ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр бо мақсади сарҷамъ намудани ҳунармандон ва пешкаши маҳсули дасти онҳо ба сайёҳон ва меҳмонон чораҳои амалӣ меандешад. зимни боздиди раиси шаҳри Панҷакент ҳунари дастии омода намудаи Зулфия Каримова маъқул дониста чанде аз он харидорӣ карда шуд. ҳунармандӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент собиқаи дерина дошта, ҳоло 76 намуди ҳунарҳои мардумӣ ки ба он беш аз 1100 нафар ҳунарманд асосан бо нувон машғул ҳастанд ба ҳисоб гирифта шудааст. сокини маҳаллаи қоқурии шаҳри Панҷакент Муқума Ойҷӯраева бо аҳли оилааш ба қуруқдӯзӣ машғул ҳастанд ва ҳунари дастони онҳо низ талабгорони зиёде дорад. зимни боздиди раиси шаҳри Панҷакент аз манзили истиқоматии ҳунарманд гуфта шуд, ки маҳсули ҳунари онҳо дар чорабиниҳои шаҳриву вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ ба намоиш гузошта мешавад ва аз ҷониби иштирокчиёни ин намоишгоҳҳо низ хушпазирифта мегардад. даҳҳо ҳунари дастии ин бонувони ҳунарманд аз ҷониби раиси шаҳри Панҷакент харидорӣ гардида, он ба ҳайати гурӯҳи корӣ тақдим карда шуд. дар навбати худ ҳунармандон низ изҳори миннатдории хешро ба раиси шаҳри Панҷакент барои дастгирӣ ва ғамхориву таваҷҷӯҳи пайваста баён намуданд. ҳунарҳои ҳалво, нишалло, печаку наботпазӣ аз ҷумлаи ҳунарҳои қадимаи мардуми тоҷик ҳастанд, ки имрӯз низ дар шаҳри Панҷакент устоҳо ба он машғул мебошанд ва онҳо дастурхони мардумро дар тӯю маъракаҳо оро медиҳанд. раиси шаҳри Панҷакент аз коргоҳи усто Оқил Назаров, ки ба печакпазӣ машғул аст, ва коргоҳи нишаллою ҳалвопазии усто Маҳмадлатиф Мутиҳов дида намуд. раиси шаҳри Панҷакент ва ҳайати ҳамроҳонаш бо рафти омода намудани ин шириниҳо аз наздик шинос шуданд.
ба ҳунармандон барои идомаи ин ҳунарҳои қадимаю аҷдодӣ изҳори сипос карда гуфта шуд ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои рушди ҳунарҳои мардумӣ мусоидат менамояд. вохӯрии вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Парвиз Шодизода бо сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент доир гардид. ҳамкорони моҳ Мартаба Раҳмонова ин мавзӯъро пайгирӣ намудааст. таваҷҷӯҳ намоед ба гузоришҳои хабарнигорони моҳ. дар толори маҷлисгоҳи марказии саломатии шаҳр мулоқоти вакилон бо интихобкунандагон баргузор гардид. дар вохӯрии мазкур Парвиз Шодизода вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Мурод Шукурзода узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ва намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр иштирок доштанд. вакили маҷлиси намояндагон Парвиз Шодизода зимни суханронии худ аз нуктаҳои муҳими паёми сарвари давлат ёдовар шуда иброз дошт ки паёми сарвари давлат ҳуҷҷати муҳими таърихӣ дар тамоми соҳа аст. ӯ илова намуд ки соли равон пешвои миллат дар оғоз бо таҳлили амиқу дақиқи рӯйдодҳои соли 2023 оғоз намуданд. онро барои ҷомеаи мамлакати мо дар таъмини рушди иқтисодиву иҷтимоӣ соли бобарор арзёбӣ намуданд. дар сархати паёми сарвари давлат қарор гирифтани ин нукта ишора ба он дорад ки мардуми шарафманди тоҷик дар партави сиёсати созандаи президенти Тоҷикистон канори ҳам қарор гирифта дар рушду пешрафти ватани азиз боз як масири тозаро тай намуд. ин дар ҳоле аст ки соли равон хатару мушкилоти зиёд вазъи ҷаҳонро боз ҳам мураккаб сохта инсониятро дар рӯбарӯи таҳдидҳои пешгӯинашаванда қарор доданд. дар чунин вазъи ташвишовар ба пешрафту музаффарияти назаррас даст ёфтан нишони сиёсати устуворе аст ки бо истифода аз захираву имконияти нави рушд моро ба қаламрави саодат ва ояндаи боз ҳам дурахшон раҳнамон месозад. дар идома бошад Мурод Шукурзода узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба сухан баромада илова намуд ки паёми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун ҳуҷҷати муҳими сиёсӣ ва сарнавиштсози мамлакат ба ҳисоб рафта барои фароҳам овардани рушди устувор дар соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии ҳукумати кишвар нақши калидӣ дорад. паёми имсолаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба солҳои гузашта вижагиҳои хоси худро дар бар мегирифт. паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ баёнгари вазъи кунунии ҳаёти иҷтимоии ҷомеа буда ҳамчун дастурамали рушди минбадаи кишварамон баромад менамояд. сарвари давлат зимни рояи паёмашон қайд намуданд ки дар давоми соли 2023 дар тамоми соҳаҳои ҳаётии ҷомеа пешрафту дастовардҳо мушоҳида гардида маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар нисбат ба соли гузашта 8.3% зиёд гардид ва ба беш аз 130 миллиард сомонӣ баробар гардидааст. Мурод Шукурзода қайд намуд ки мо бояд ҳамчун як фарди ҷомеа баҳри рушди кишвар саҳмгузор будаву паёми сарвари давлати худро сармашқи кори худ қарор бидиҳем. дар муассисаи давлатии коллеҷи тиббии шаҳр низ мулоқоти вакилон бо донишҷӯён ва омӯзгорон доир шуда чунин мулоқоту суҳбатҳо боз идома дорад. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳсайн Солиҳов. вакили маҷлиси намояндагон Парвиз Шодизода бо ҳайати муаллимону донишҷӯён ва интихобкунандагони шаҳр дар коллеҷи омӯзгорӣ мулоқот намуд. баъдан Парвиз Шодизода вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сухан баромада таъкид намуд ки паёми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ самтҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии мамлакатро мавриди таҳлил қарор дода баҳри рафъи камбудиҳои ҷойдошта дастурҳои мушаххас доданд. паёми сарвари давлат ба Маҷлиси Олӣ яке аз муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсии сол ба ҳисоб меравад. ин ҳуҷҷате аст ки доираи васеи масъалаҳои марбут ба рушди мамлакат, сиёсати дохилӣ ва хориҷии онро дар бар мегирад. он инчунин барои ташаккули тадбирҳо ва қарорҳои минбаъда аҳамияти стратегӣ дорад.
ӯ ҳамчунин вобаста ба ҳадафҳои неку созандаи ҳукумат ва давлат татбиқи қарорҳои маҷлиси намояндагон аз ҷумла истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ, самаранок истифода бурдани қитъаи заминӣ назди ҳавлигӣ, гирифтани 3-4 ҳосил аз заминҳои корам, баланд бардоштани сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ, омода намудани хонандагон ба озмуну мусобиқаҳои фаннӣ, риояи фарҳанги миллии либоспӯшӣ, пешгирии таҳсилоти ғайрирасмии динии ҷавонону наврасон ва дигар масъалаҳо ибрози назар намуд. дар идомаи мулоқот узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода ба сухан баромада оиди соли 2024 эълон шудани соли маърифати ҳуқуқӣ сухан намуд. ӯ иброз дошт ки мақсад аз эълони ин сол баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии ҳар як шаҳрванд аст ва ин бозгӯи он аст ки ҳар як шаҳрванди кишвар қонунро бояд ҳатмӣ риоя бикунад. чунин мулоқоту вохӯриҳои вакилон бо донишҷӯён ва омӯзгорони литсеи касбии техникӣ, донишкадии омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ва муаллимони шӯъбаи маориф низ баргузор гардида ба иштирокчиён муҳтавои паёми пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шарҳу тавзеҳ дода шуд. ва аз ҳозирин даъват ба амал оварда шуд ки ҳар яки мо ҳамчун фарди ҷомеаи шаҳрвандии паёми пешворо сармашқи кори хеш қарор дода баҳри шукуфоии меҳан камари ҳиммат бубандем. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳсайн Солеҳов. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо дар рӯзҳои истироҳатӣ хушу бо фароғатро хоҳонем. хайр, шодӣ.